Muraho neza bakunzi ba Muzunga TV, by'umwihariko wowe wakanze subscribe nawe utarayikanda, iki nicyo gihe ni nako kanya. Ubwo twagendaga twahuye n'umugabo ufite impano idasanzwe yo kuvuga amakuru, agiye kutugezaho amakuru mu buryo burambuye. Reka nyabagezeho. Abateze amatwi radiyo Ngwaje Imbavu, mbanje kubasuhuza. Butugeze mu mwanya w'amakuru mu Kinyarwanda mugiye kugezwaho na Witije Viatori. Amakuru tuyatangirire mu gihugu cy'Ubwongereza, ubwo uyu munsi cyujuje umwaka n'igice cyishe imbwa yitwa Farasisi. Iyo mbwa yitwa Farasisi yaje kwicwa izira yuko yavukiye mu bwoko bw'imbwa bwa Farasisi, kandi ubwo bwoko bw'imbwa bwa Farasisi bukaba butari bwemewe muri icyo gihugu cy'Ubwongereza. Iyo mbwa Farasisi yaje kuvuganirwa n'abanyamakuru bo mu bihugu byo hirya no hino ku isi, bavuga yuko nambwa yakagombye kwicwa izira uko yaremwe, ahubwo yakagombye kwicwa ari icyaha yakoze. Iyo mbwa Farasisi iza kongererwa amasaha 22 yo kugira ngo ibe igihumeka. Mu gihe ayo masaha 22 mu gihe yaratarashira, igihugu cy'Ubwongereza cyaranze cyiciye mbwa yitwa Farasisi. Amakuru tuyakomereje hano iwacu mu Rwanda, ubutunyarukiye hagati ya Gasabo na Rwamagana na Kicukiro. Mu mwaka 2016 haje kubera impanuka y'icyogajuru cya Maroke. Icyo cyogajuru cya Maroke yari indege ya kajugujugu yo mu bwoko bwa gisirikare Uburusiya, ubwo yari imicunga umutekano w'iteka rya Kanyanga muri karitsiye ya Kandahari. Iyo ndege karimwe abasirikare 4, 2 baje gukomereka, ariko abandi 2 ntacyo bigeze baba. Bakaba baraje gukurikirana icyateye iyo mpanuka y'iyo ndege ya kajugujugu muri karitsiye ya Kandahari. Basanze mu gishanga cya Rugende bari baraye batekera Kanyanga, ariko ku bari baraye bateka Kanyanga muri iryo joro bakimara kumva gasako k'iyo mpanuka y'iyo ndege ya kajugujugu, bahise bava hasi barirukanka basiga umusaza umwe, kandi uwo musaza nawe kugira ngo ahasigare bavuga yuko ari yanyweye kuri Kanyanga ya mbere bari bahishije, yumva yuko izaryoha imuca intege, ahasigara ku mpamvu yuko ari yahasinziriye. Niwe bashoboye kubyutsa mukorera ingungura yijyana aho polisi ya Kabuga yakoreraga, ajya gusobanura ku bijyanye n'iteka rya Kanyanga muri karitsiye ya Kandahari. Ababwiza ukuri yuko muri karitsiye ya Kandahari nta mupolisi n'umwe wari ugitinyuka kuhagera, bitewe no gutinya abasinzi ba Kanyanga muri iyo ya Kandahari. Amakuru tuyacyakomereza hano iwacu mu Rwanda, ubutunyarukiye mu ntara y'Amajyepfo, ahahoze ari muri komini Shiri, ubu ni mu karere ka Nyaruguru. Ahahoze ari muri komini Shiri bakaba ari mu karere ka Nyaruguru. Mwaka 2017 mu kwezi kwa 4, inkuba zakubise abaturage baje kwitaba Imana bagera muri 16, ubwo bari mu rusengero rw'Abadive mu murenge wa Nyabimata. Abandi bose bari muri urwo rusengero bahise bikubita hasi bararambara bahinduka indembe, dore ko nta wundi muntu wigeze ukora y'ubutabazi uretse meya w'akarere ka Nyaruguru. Meya w'akarere ka Nyaruguru akimara kujya muri urwo rusengero yakoze ibishoboka byose, abanza kumenya umubare w'abari bamaze kwitabira icyo giterane kuri uwo munsi wa gatanu. Yasanze cyari kimaze kwitabirwa n'abakirisito 170, ubwo 16 bari bamaze gushiramo umwuka muri ako kanya. Ababaye indembe bose ahise akoresha uburyo abasaranganya mu bitaro byo mu mirenge 3 yo mu karere ka Nyaruguru. Bamwe bagiye kuvurirwa mu bitaro byo mu murenge wa Munini, abandi bajya kuvurirwa mu bitaro byo mu murenge wa Nyabimata, abandi bajyanwa mu bitaro byo mu murenge wa Muganza. Izo nkuba zakomeje gukurikiranwa guhera mu kwezi kwa 4, mu kwezi kwa 7 ziza gufatirwa i Karongi ari inkuba 3. Ikibazo polisi yaje guhura nacyo, yafashe izo nkuba 3 zifungira i Karongi. Bukeye bwaho yaje kuzirekura kugira ngo zibaze amarorerwa zakoze aho ari muri komini Shiri mu karere ka Nyaruguru. Basanze basigaranye inkuba 2 zonyine. Inkuba ya gatatu bibaza uburyo yarabacitsemo birabayobera. Baricaye baratekereza barabazanya ati ese wo kugira ngo dutinye izi nkuba 2 dusigaranye no gutinya inkuba ya gatatu yaducitse dukore iki? Bahisemo yuko bashobora gutinya iriya nkuba ya gatatu yabacitse, kuko bateganyaga yuko niramuka ije kurekuza ziriya nkuba 2 basigaranye izazirekuza nabi, amarorerwa karutabereye mu karere ka Nyaruguru. Bahisemo kurekura n'izo nkuba 2 bari basigaranye nazo zirikomereza, birangira inkuba zirekuwe ari nta kintu na kimwe zibajijwe, ku mpamvu yuko inkuba imwe yaje kubacika. Amakuru tuyacyakomereza hano iwacu mu Rwanda, ubwo umunyamakuru wacu aheruka kwitaba Imana. Bateraga umuti w'icumu mu mujyi wa Kigali, ahura n'umubu upima ibiro 301 mu isagonda.
umuburamugonga Imana iramuhamagara nawe arayitaba. Amakuru tuyasozereza i Roma mu Butaliyane. I Roma mu Butaliyane ubwo amaze iminsi bakubisa abantu muri kiliziya babaziza ati dore igihe mwahereye muvoye Yesu azaza, kugeza na n'ubu akaba ataraza. Umwe muri bo niko ari kubanga igisasu kugira ngo akimanike mu kirere, kandi nakimanika mu kirere ngo ni ukugira ngo Yesu atazongera kudutungura nko mu gihe gishize. Umwe muri baravuga ati Yesu mbatazi ngo ntiyakubitiwe yaje kuri iyi si, azibeke yongere agaruke. Aya makuru mwagezwagaho na radiyo Ngwaje Imbavu, ivugira muravuga igihori kumvikanira mu mwate w'isi, naho mu cyumweru gitaha mukaba mwagezwagaho nawe Tije Viatora. Imbavu ivugira